ꯊꯝꯖꯔꯤ ISTV की पाव मियंग ताबिरी बापुन मकपु तरामना ओक्सरी हौजे फाबुगी मरु अबा पावदा NSCent IM na makoigi kadar nauna lausin bagi thawak imphal yausilakle hairi पाव संदोंना पिजरी भारत सरकार का NSCent IM का पीस एकॉर्ड साइन तौना खरबा मतुंगदा NSCent IM की मनुंगदा खुदोंग साबा कया फंगनी हाइना खनबा वाकलोन गा लोइनना लोपसिना मखोइगी अनौबा कदर लौसिनबगी थबक साथरकले हाइना मीडिया दा फोंगदोंना खरबा मतुंगदा मखोइगी थबक थरम असि इम्फाल दा फावबा यौसिलकले हाइरि ISTV न्यूज दा फमा पावगी मतुंग इना मखोइना अनौबा कदर लौसिनबगी थबक असि इम्फाल सिटी दगी पंगलाप लापतबा मफम सिंगदा मी थादोक्तुना थबक असि माइ पाना साथारे हाइरि NSCent IM na asigumba makoigi anoba kadar sing lausinbagi thabak sathare hairiba asi Manipur sarkar na athuba matamda thingnana ba thabak lakhotkadabani haina UCM ge maikaidigi phongdokpa laikrabasu hauji fawbagi oinadi Manipur sarkar ge maikaidigi masigi matangda chapchaba wafam ama miyamda khanganba amadi thabak lakolapagi mami tadri Mahiru Singda Information and Technology ki Loksing Hengat Handuna Malim ki Honglak Diba IT ki Awon ba Asida Saruk Yahanabagi Pandam da Manipur Sarkar ki Education Department na sponsor tauba Asagi Mangal Haina Mington ba Khangat laba Nupi Mahiroi Kungamanga Amadi Nupa Mahiroi Nifugamari Ngasi Information Technology ki Coaching Tauna ba Infal Thadokrai Chief Minister ki Miyang Makada Education Department IIT ki Khang Hairaba Singa Mahiru Singh Adu Delhi Public School da Coaching Toguni Mahiru Singh na IIT amasung IIT gi pangthokaduriba exam sing da mai pakna ba coaching asida saruk yagadabani khangatlaba Mahiroi amana sarkar na paikaliba khongthang asi makoina khanjaba manglan ama mangphauna hanbagi lambi semna bani khongthang asi makhata na lakaduriba Mahiru Singh da su phanganingi haiki koi thamoi de yamna opportunity ama satra mor ma palam satporo dagi education ni maramda koi da simu privi sida nungai ba yamna harau jabam those Education SK Secretary Ais Dilipna Sarkar ki amasung private school singdagi class 12 ki Mahiru Singh asina lakaduriba IT ga mari leinaba parikha singda mai pakpada asoba mateng oiragani Mahiru Singh asi class 12 phabugi parikha thagadoba leibana oza taruk amasu yauna formal education pigadori makhatana medical entrance ta mai paknaba khongthang su packet kani haiki Liba marak sidagi apena mai pa ko IIT gi marak ta direct recruitment apege selection induction phangragadi tamne encouraging oiba adigi makha mathang jathara ka apena namsi asha towi adaga masigi loina masigi pattern sida apoi government na hoje apena work out to similar nature medical gi su angka toge aina apoi steps mayamam locally madu analyze tongna bu honari Bisnupur District Police Commando amasung 2/5 GR gi apunma team amana ngarang Bisnupur Bazar area da thibu humagi thabak sathabada PL gi SS Sergeant ama fare haidi faraba miyai aduki maming na Moirang Tem Mai Park LS Priyo sahi kuntra apokpa M Binoi Kawi haidi Mahak Moirang Kuno makhale kai digini haina Manipur Police ki PRO ge cherol amana haidi pauge marakthana break amatang lominasi Lengshin Birao, Sarma Opticals BT Road Infalna, special offer Pijabaga Loina, Hoduk Chere, Lens Kaptumak Lega the Baskin. Skim Masi Pambi Basina, Isagi Mitkachana fiber lens, Amalibikabani, Aduga, Adomgi, Apamba Premama, free the Pijagani. Kudong Chabasi Lobio, Nasimak Lengshin Birao, Sarma Opticals, opposite Johnson School, BT Road Infal. Admission open for AIPMT 2015 and 16 at As Asian Infal Center, Kasamdong near Ramlalpur High Secondary School, Infal. As Asian, one of the best institute coming institute for this medical I was inspired to work harder when I was first enrolled in the video conferencing classes, and then study materials were very helpful. Shija Diabetes and Hypertension Clinic Hapta Kudingi Sagol Sen amasung Thangja Ayuk pung taret tagi mapan phawba hangjari Khang hairaba Dr. Singatana baloina na free the blood sugar test ECG amadi urine examination gi khudong chaba phangbigani akupa marol gidamag makhada pijariba phone number natraga Shija hospitals tagi phangbigani Hawk amugumna aigi vision aigi focus Mayak Silvatai Maramdi Success is about winning.
हाइनै हक्चांग फबना लन नासिबो इना चेक्सिन सेनाजै अदुना आइदि कैफिन याउदबा सीसीटी खक्तमक थई अदोम सु हक्चांग फना लेगे हारबदि सीसीटी थकपि सीसीटी इरमदा मणिपुरदा पुथोकजब पोथोकनि सीसीटी सिम्बो पोगोन साइट्रेटस टी अदुम करिगुम्बा अवाबसिंग असि मायुंगनाबा थोकलबा मरोय मरंग यामना यावबा चिंजाक चाबा मपालदा टोइना चाबा लिवरदा अकाइबा लाक्लबा नत्रगा लिवरगी मपानगन छोंथरकपा तारबसु करिशु वानिंगाई लेट्रे लिफ्साफ सिरप सिजनबियु अदुमगी अवाबा पुनमक कोकनबगी पाम्बेनी डायबिटिकना नारबा अनाबसिंगनसु सिजनबा यारबा लिफ्साफ कैप्सूलसु फंगबिगनी लिफ्साफ सिरप अमदी लिफ्साफ कैप्सूल नारगै लाइंगबबुदी नाजिंगाइदा सक्सेल होबना हेना फै मणिपुर की अहानबा ब्यूटिफिकेशन सेंटर मफम सिदा माहिंग उरिंग उनसा खुइबा अरीबा दागफम फहनबा ngami टेटू मोल फ्रेकल न चिंगबसु लौथोकपा याय हक्चांग की अहेनबा फेट पामदबा बॉडी की हेयर लौथोकपा याय ngasimak unabiu डॉक्टर मधुबाला लेजर ब्यूटी क्लिनिक MG एवेन्यू इम्फाल Sonic battery using torches. Japanese technology na sama world khwai ki thaba energy cell masida sanahida mercury yauti adu miyoi bigi haksang amadi akoi bigi film da karigumba akai na tapit bayam digi mapang kan suye Panasonic battery using torches seasonally. Panasonic Ariel's Salon and Spa, City Dental Clinic Building, Brimstone. Lagliba Ningol Chakobiyaw na tungan ba festival ka mari na heavy discount su pijari. Nupa madi nupigi tungan ba floor da kudong chabakya thamjari. Matam nga tunar ba world class ke kusukulay su mapamasida thamjari. Ngasi maglangsin biraktuna thamjari ba kudong chabasing silawiyo. I'm ready. Telero. Editor car late. Some say hujik pudi perfectly straight ado kankhar kandadi freezy. Relax. Perfectly straight. Aina semi anoba sunsil perfectly straight with straight lock technology maramdi. Some kankraba matung dasu align straight oina laina bagidama. Wow. Hujik su straight oirina. Straight and gorgeous. Sunsilk perfect straight. Lock tobu, rock tobu. Gari Youth Welfare Association amadi Patanjali Yoga Samiti Manipur Imphal West na punya sinduna tha ahum subna chatharakpa yoga training program ngasi Gari Youth Welfare Association gi committee holder loisin kray Patanjali Yoga Samiti Manipur ge state head Binod na phongdorokpada yoga sanava asina haksang khakta phanbada natana aikoi punna unity laina thabak pangthokpada asawa mateng waigani haike समाजिदा कोई यूनिटी लेट्री बेसी जो की थ्रू द यूनिटी लाहना बहना बा मया मसा फाना बहना बा लोइना ना अखोगी लेका जले कम्युनिटी हॉल सिंजे मसी जो फजना मेंटेन तौरगा सिजिनबगी अदुगा कम्युनिटी हॉल सिंजिदा पुंग मरी ने तरु फाउजे खुदिमा खोई जो तौरगा वा नि लगा खोई नो खेरगा खोई सानाबगी यामना सोशल रिक्रिएशन अमन असो मतिंग पांगने जे खोई फाजा New Education Policy lising ni taraga mga haibasida district level public interaction and consultation program amang ngarang kangpok pida laiba ADC ki multi-purpose hall pang thokrai tharam adu sanapati ki DC Jacinta Lazarus Sada Hills ki ADC DK Thangboy SSA ki system analysis cum MIS coordinators Alex Yauna Mari Lainava official amadi ADC ki miyoy kya su sarup yaki DC Jacinta Lazarus na haikibada quality education purakna bathaba paikat pada miyam punna honamina batangai fade phongdokhi will be very crucial because all the schemes and everything will be planned according to what the policy of the government is framed. Surchanpur da laiba St Peter's School sakhang daba singna chatkiba ahing nongyai da mai tharam le thong adubu yaing da phongdok tuna Surchanpur da laiba school singa si thong luan krai loiselakpada maru ba pau amukana NSN IM na makoigi kadar nauna lausun bagi thabak Imphal yausilak lai haire miyeng tabiri ba punamakta amuka hana khurumjari